tung bang lahen lo Pronop dole lapen Aditya Rabha alang litum lake inu tribal leader alang litame missing khai same ilitum kar bietum longle ke chapa jok ni phan dame nang chisong du Aditya Rabha tame alang li Rabha akhe boy pitch tame alang litame minang an missing dum long kisung tiwa tum long kisung kapre kisung long dame alang li land defender hisa longle pelang ka cherai nang ji ko long make alang tum karjak dun weratum lasi alang litum phan illegal aron repen ke arrest bor I det labangke nitum non kachari ko ma government mate Himonto Biswa Sarma kachari a government phan nitum condemn lo alang litum si longle phelang tribal tum phan kapa jogning tum ke rai nang ji tum alang litum si government kachari lo alang litum si longle pata kapa jirning atum lo alang litum si longle border dispute ame kapa jogning atum lo sita alang litum longle kapa jog tribal teman kapa sung bang kapa jogi kali non bangke government tu masih Adani Ambani atum pan longle ka chawadai kam se ikle tante la solong tribal ali dar tum government ke claim ki chok silong dodon clip nang poma megjang dun clip nang poma arjudun phong nang poma langdun ding nang poma hala manggil tum arjun tundu lasi labangso illegal arrest Himonto Biswa Sarma government immediately si withdraw nangi lapen alang litum han a section pabon be pinpen latum land right activist pipnak alang litum longlip hilang kati song atum alang litum han non nomad case pen withdraw at si release na ko si itum kupon chu lal lapen adun chu tipu trung bang lahen lo kar biang long along ilitum mati ensil pen bang rumpet MLA non bang trok dolo lapen non session do bom la sita ilitum session lo bang trok MLA pen tame kar biang long lapen NC Hills tu makisung alam hadap hang rajai dun tegang Piniani border interstate border alam da ningje dun hai wang we inter district alam da ningje dun hai wang we lapen dak kar biang long akisung sai ka chutiki tu makisung ben senglo lapen non voreng war sai ka chuklem bom tu bainong kilong le alam ben senglo ka du wela tu ningje dun hai epi lasi nilitum kupon loje non ke do bom a budget session along rame tun thek bom long lo kar biang long la pen de mahasab ma de NC Hills apan ke me sen a package ke wan pi dun bangke ni tun thek long le de ke thek thulong bangke ke do teng sik shidul along le tribal tumarong kachukim tang along le hala bangso along le Adani Ambani atum han ke pek ya sai bang selang dun klem lo pinil tum kaduk weda chini ke Karbi Anglong district, one of the largest district in Assam. Lapen lake agriculture district us bang hokon. Dak sok tame jat le chuti kita me thenghe chuti kita me parogyang phong tame jat le chuti kita me agriculture hin bang. Sitame agriculture aphan ke a budget focus one with it. Ke one chu bang ke Adani Ambani hada feasible kali a project sil tum nong nage. PSP project, palm storage project. Non son thara kunsi long son thara kunsi itung non pulon de itung pubom no dake kar biang long bom dame amri homosti bangke non make project exam do adat arve ka duku vitame balance do bom la sitala so project wan de philo pro tang de hada inglong arlo aing hu non ki kongbong bi lai hu ke pawela hada non kang sam do apir the ke silong son vedar ka dak long lelo lo tang te itung han messenger mala so project lapen non ke do bom ala dak tiwa tu so ka chutiki hesere ka chutiki pensela tum bang non chu bom lo sitala so project nang bikok pelo ta tum pilo ke long du sika non ala litum council tum kaningje jumeo la bang so 27,000 crores a project long phi non ke wan ji do la yong sidam do tang de bang suri inkoi abo renga warsai da glong ji busalang tum paklan are la son thak tha project ni tum theklong lo big dam dang itum theklong lo hydro langpi hydro power theklong lo piniada boreng warsai bangkon lo kelong dak tala son thot plan te jima non het jong itu sar jong polo mikir bamuni lo hadak kar bielong le chiri pharo ke thom do kai long le so kachuti ki along le 3P dak eviction claim pi debt sia dak solar project ayur to company tum bidam lo hada boreng warsai bangkon lo kelong do
inuit la anta security sakuri belum de komal lage agency dum sigipi temporary amasa lang li claim dun bom lo cikluyon thom trok ba claim dun lo dorm halong li ong bang sakuri chitan pen agency dum bang sakuri dorm hala nasi la son sil dum manang pincong di nasi askov ke nil dum theklong li lahai project ke wan pen bang ke lahai project ke wan ke la tum thang dagali election apran lai hui atangka chuan etlo nasi non ke jok je ong sila itu rong le nang thi sila tu company nang pi pan body England pathar mate England pathar lo dak itu nalo kohora tu DS company tum phan hala dak long le jur jobosti te north Assam government ke hala dak 3 generation lo adewasi tum lo karbi tum lo missing tum lo dak sai ju ki isi generation kali more than 3 generation hala dak long le tum chuklen non la tum phan without any free and private information consent of pin pen da hotel lang biji ku pachini ne pin pen hearing the dopame me pen ithi dam bo ite ke la ke illegal busni tu la ke thang da kali tribal tum phan kapa duk je phan kapa wir je phan da lang government tum ke claim busni tu jom ko la si hala da DS company tum phan da me aron ravens ye claim non palm storage project thara kon chi long da me hearing bidang lo hala da hearing gi bi bulo tante ladak thara kunci lapen amri arat do anatum affected tum ha pangrum pam mesi ada hearing call nangi hearing call pen labang so project alam than pam meni English alam pen than che chok che Khomia alam pen than che chok che Tiwa alam pen Karbi alam pen Tok jir pen lip lep pen pachini pam mesi ratan pachini ni sida ke damtang a hearing ki bieda mangke ada bidam nang tang so silitun thaklong hang a proper formalities avet hang david ko situ peklong nildum ka chini dun ke lak pli hala da inula rong sar pan tangka lolo hala rong sar bang pharo isi ni muri pangrum ro hala anjui phui lo hala in public hearing sita da ke to ka teng ke la tu minus long to ke more than 1500 participants took part in the hearing sito kalima sita hala to bang pharo isi bang pokke bak ching room si hala dang anju khui la lan la pa hala so hearing phan lo la bang pharo isi an joi phan lo la pli company atum poisa rong asare ka nang lo hala so si la si free and fair kali la tum claim itum ban forceful la kam sanang tum claim ko asi ni tum hai che don dekhe ni tum che song ngom ji la pen Himonto Biswa Sharma government phanda mini tum bachini tun je land right defender land right activist tum phanyong si nang le tum nang pang phek bom nang pher nang ha bom non son illegal arrest claim bom bulo tangte an su se kar biang long en sil ka che song ke tu paksin ni song ni si ini bachini ko nam thei sinana jigna kohora longka longle company han pidet kulo he la pen la son thak thak si difu area long ang bong 7 din ne 10 din apang isi alo disi ade bandar isi alo plan rong pokebra isi ni kopini alo pan kopilo la so arong ta eviction det pen company han dong ki biji putong council tum kamathan la so lang puthat nang di hin pen kopilo jong dalu ke nong alo abang ni litu masal lang long arjun long la so pula puthat propose reserve forest la so puthat pade la se ajak long reserve forest kapang hutang an ka restore ning bolam dalam tum ningje bini assembly long da so lam wang lo kar biang long MLA tum dudun kiri ningje dun mang le ala minister la lam ta thak mo beden lo bang ningje dun mang de ma alang itu mu pu bang ke rong ra da tum ingnam gi priya da jo ingnar la pen kapre ka tum do thai beden lo rong wang ra lo kusi kali mati la son si pini house long reply la si minister bang pulo a district tin da na methang a district forest long ka restore to si pan kam si claim mo to si order pilo la pen prabjin pen kar bi rong pan ma forest ar lo ke eviction claim ban ke order na klan da prang ta chini lor sita ildum kar bi ang long la ke sik shidu langkang ar lo council ma si forest ta kachari aja kong da pier lo la pen itum kar bi ha India angkang pi benelang da me parliament ong da papasat lo je forest right act tai tum hana jakong nang pier lo
tribal sa tung forest long kidu aja kong na pipon lo hemi du kecukim aja kong na pipon lo sita alang litung bang kemang galakli government kemang galakli forest along jomsi tribal tung hem cukim lo de la bang so rong eviction ke claim jilang so son lapen dak rong email rong teang bo da dung head before dung head rong pangthir la son eviction ke claim non pilo ke claim hang claim play jilang so pilo claim hang claim play ultimately bang ke karbi itu mate tribal tum rong cukim ana rong bang freedom seraraksi company tum ban hand over seraraksi pan selang tum ko body si claim lasi la bang so tribal tum pan a rights ki pitang de danta kapadu long le der pan state government tum ke claim bom make nil tum che fight dum ji la ke rat pan tum ar jap tum ji